Kumanovo u prazničnom ritmu, badnja, kalande i darovi za decu, zimske ekipe na ulicama i briga o lutalicama. Sve to i još više na našem kanalu. Pozdrav i ostanite uz Komparativ! Sa božićnom peštarom u rukama, pevajući kalandu Večni bok, stotine dece i roditelja bili su deo Banjačke povorke koja se kretala od Sokolonskog parka, bulevarom Treta makedonska udarna brigada i ulicom Goce Delčev ka gradskom trgu gde je postavljena i božićna peštara. Gradonačelnik opštine Kumanovo Maksim Dimitrijevski i predsjednica Skupštine Ivana Đorđijevska učesnicima Banjačke povorke u Zanatskom domu podelili su božićne poklone sa željama za sreću, blagostanje i dobro zdravlje. Praznični događaj obogatio je kulturno-umetnički program u duhu tradicije sa pesmama i stihovima u izvođenju dece bandikara koji su učestvovali u povorci. Povorka za Banjak ove godine održana je 11. put u Kumanovu. Niti kiša nije sprečila Hristove anđele, decu koledare, da najave Hristovo rođenje božićnom kalandom Večni bok. Članovi udruženja Srpski ves usrećili su najmlađe i socijalno ugroženih porodica, darujući im novogodišnje paketiće. Tom prilikom posetili su više porodica, razgovarali sa roditeljima i mališanima, a domove ispunili osmesima i radošću. Paketići napravljeni s puno pažnje i ljubavi doneli su deci trenutke iskrene sreće i osjećaj da nisu zaboravljeni. Iz udruženja poručuju da je cilj ove akcije bio da se deci ulepšaju praznici i pošalje poruka solidarnosti i zajedništva. Osmesi na dečjim licama bili su najveća nagrada svima koji su učestvovali u ovoj humanoj akciji. Sa paljenjem banjičkog ognja stanovnici naselja Karpoš organizovano su proslavili Badnjak, predznak Hristovog rođenja. U prisustvu velikog broja građana, bogata banjačka trpeza osvetljena je od strane sveštenika Kumanovsko-Osogojevske eparhije. Delila se i česnica sa novčićem. Birao se kum proslave za sljedeću godinu. Pevalo se i igralo. Organizator, kablovska televizija Multimedija, tradicionalno je i ove godine dodelila vredne nagrade stanovnicima Kumanova koji su učestvovali u nagradnoj igri. Multimedija je i ove godine obradovala decu zaposlenih novogodišnjim paketićima kojim je tradicionalno podelio Deda Mraz. U organizaciji Društva pisaca Kumanovo u Zanatskom domu održana je promocija prve audio knjige pod nazivom Božićni stihozbir. Objavila je opština Kumanovo. Prema saopštenju, prisutni su imali priliku da prate i video prezentaciju aktivnosti u vezi sa organizacijom ovog događaja, sve do dolaska Banjačke povorke na gradskom trgu, kada su stotine dece tradicionalno najavile Hristovo rođenje. Na događaju se obratila Elizabeta Pavlovska, predsjednica Društva pisaca Kumanovo, a dodeljena su i priznanja i simbolične nagrade za najbolja božićna književna ostvarenja učenika opštinskih osnovnih i srednjih škola. Dodeljene su i zahvalnice svim učesnicima koji su dali svoj doprinos u stvaranju audio knjige i pomogli da se realizuje ovaj tradicionalni kulturni projekat. U okviru kulturno-umetničkog programa nastupili su članovi hora pri škole za osnovno muzičko obrazovanje Panče Pešev uz interpretaciju božićnih pesama Koleda. Humanitarno udruženje Srce 2025 iz sela Staro Nagoričane povodom božićnih praznika ovih dana realizovalo je humanitarnu akciju u saradnji sa društveno odgovornom kompanijom iz Kumanova. Paketi sa osnovnim prehrambenim proizvodima dodeljeni su većem broju porodica u socijalnom riziku. Prethodno je udruženje uz pomoć humanih ljudi doniralo mašinu za pranje veša porodici u selu Mlado Nagoričane. Srce 2025
i u buduće će nastaviti sa humanitarnim akcijama. Svi zaslužuju bolje uslove za život, posebno deca. Pozivamo sve humane ljude i društveno odgovorne kompanije da nam se pridruže u našim narednim akcijama svojim donacijama, ističu iz udruženja. Srbi u Kumanovu svečano su i dostojanstveno obeležali Badnji dan, čuvajući vekovnu tradiciju i običaje. Rano ujutru vernici su se uputili po Badnjak u selo Tabanovce, gde je uz molitvu i zajedništvo započeto praznično okupljanje. Nakon toga u prostorijima komiteta okupljeni su podelili česnicu u kojoj se nalazila i parica, simbol blagostanja i sreće. Ove godine čast da bude kuma Badnjeg dana pripala je Aleksandri Tasić, dok je parica donela najviše radost Saši Nikoliću, koji je izabran za kuma za narednu godinu. Praznična atmosfera nastavljena je uz bogatu trpezu, ali što je najvažnije, uz bogatu dušu, pesmu, razgovor i osjećaj pripadnosti i sloge. Ovakva okupljanja svedoče da Srbi u Kumanovu i pored svih izazova sa ponosom čuvaju svoju veru, običaje i identitet, prenoseći ih na mlađe. Badnji dan je i ovog puta bio praznik zajedništva, mira i nade u iščekivanju najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Korisnici licenciranog Centra za rehabilitaciju i reintegraciju Poraka naša izrađuju ukrasne mirisne sveće u boji i sa mirisom po vašem izboru. Iz Poraka naša obaveštavaju da u ponudi imaju različite oblike, sve boje i mirise: lavanda, mentol, vanila, limun, ruža, med, valerijana, eukaliptus, miris mora i mnoge druge. Svakom narudžbinom podržavate proizvode koje izrađuju lica sa intelektualnom poprečenošću i doprinosite ka inkluzivnijem društvu, ističu iz centra. Oko 1100 učenika iz kumanovskih osnovnih i srednjih škola obuhvaćeno je programom subvencionisanja nastavnih, vannastavnih i sportskih aktivnosti plivanja u zatvorenom bazenu za 2026. godinu. Organizator aktivnosti je Sektor za obrazovanje opštine Kumanovo, a realizator je javno preduzeće Kumanovo parking koje upravlja gradskim bazenom u saradnji sa Opštinskim savezom školskog sporta. Предлог програма за субвенционирање на наставни и воннаставни спортски активности од пливање во затворени од Предлог програма за субвенционисање наставних и ваннаставних спортских активности и пливање у затвореном базену за ученики основних и средњих школа општине Куманово за 2026 годину. У складу са донетим програмом и уколико буде усвоен, обухвата едну фискалну годину 2026 која обухвата друго полугодиште школске 2025-26 године и прво полугодиште nove školske godine 26-27, a što se tiče samog projekta. Projekat funkcioniše od samog otvaranja bazena sa izuzetkom perioda prekida koji je bio tokom pandemije virusa COVID-19. Njime je obuhvaćeno 1100 učenika, a visina ove subvencije za 2026. godinu iznosi 10 miliona i 800 hiljade dinara. Organizator je Sektor za obrazovanje pri opštini Kumanovo, dok je realizator ovog projekta javno preduzeće Kumanovo parking, koje je u ovom trenutku zakupu bazena u saradnji sa opštinom i Savezom školskog sporta opštine Kumanovo, a ukupno je uključeno 40 nastavnika. Opština Kumanovo je izdvojila 8 miliona dinara za zimsko održavanje ulica, puteva, trotoara i javno-prometnih površina u Kumanovu. Ekipe zimske službe preduzeća su tokom jučerašnjeg dana bile aktivno angažovane na terenu kako bi izvršile posipanje soli po ulicama u centralnom gradskom području kao i prigradskim naseljima sa ciljem da se spreči pojava zaleđivanja i obezbedi bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju. Наши екипи излегува на градските плоштади, тротоарите, пред општината, пред судот, пред поштата, значи оние
Naše ekipe su izašle na gradske trgove, trotoare, ispred opštine, ispred suda, ispred pošte, značajna mesta koje se nalaze u centralnom gradskom području. Intervenisali smo na trgovima, na stepeništima gde je došlo do frekvencije, do kretanja ljudi, znači sve sa ciljem da ta mesta odledimo, da ne dođe do nekih neželjenih posledica, kao što je povređivanje ljudi, naših sugrađana. Intervenisali smo i mislim da smo uspešno odgovorili na taj zadatak. Znači, intervenisali smo u večernjim časovima sa našim mašinama, uspešno smo se izborili sa time, znači sve sa ciljem da ne dođe do nekih velikih rizika, da sprovedemo određenu prevenciju, kako ne bi došlo do nekih neželjenih posledica. Od 100 do 150 napuštenih pasa se uhvati na godišnjem nivou na teritoriji Kumanova, obaveštavaju nadležni iz Veterinarsko-stočarskog centra Todor Velkov. Broj pasa lutalica se iz godine u godinu povećava, kažu veterinari, a najveći problem je nesavesno držanje životinja. Veterinarski centri zajedno sa Agencijom za hranu i udruženjima za zaštitu životinja zalažu se za sistemsko rešavanje problema kroz pokretanje značajnih izmena zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Pregovori sme so Agencijata za hrana. U pregovorima smo sa Agencijom za hranu i sa udruženjima za zaštitu životinja kako bismo pronašli model da se sistemski izvrši promena, odnosno da se sistemski promeni način rešavanja ovog problema. Zakon o dobrobiti životinja treba da pretrpi velike izmene, ali u saradnji sa ljudima koji obavljaju taj posao, ljudima koji vrše kontrolu nad opštinama i ljudima koji ih štite. Najveći problem ovde, i to svakako želim da naglasim, jeste da ove životinje, domaći psi, odnosno psi lutalice, ne proizvodi agencija, ne proizvodi ih opština, ne proizvodi ih prihvatilišta, niti udruženja. Svi mi nastojimo da se o tim životinjama brinemo na što humaniji način. Ovde imam poseban apel na nesavesno držanje životinja. Zamolio bih građane koji nisu u mogućnosti da se brinu o svojim životinjama ili o njihovom potomstvu da sterilizuje pse, i mužjake i ženke, i da štence ne puštaju ukoliko ne mogu da stupe u kontakt sa udruženjima za zaštitu životinja radi njihovog udomljavanja ili sa nama, prihvatilištima, u skladu sa kapacitetima koje imamo da pomognemo. Smatram da se ovaj problem može rešiti, ali je potrebno delovati na višem nivou. Zakon o potpunosti treba da se izmeni u skladu sa ova 3 do 4 parametra: agencije, opštine, udruženja i prihvatilišta, kako bi se uspostavio bezbedan sistem. Ne da se životinje uništavaju, već da se masovno smanji proizvodnja pasa lutalica, a one koje se uhvete da se humano tretiraju, bilo kroz udomljavanje ili na drugi način, kako to odrede nadležne institucije. Mi imamo evidenciju o hvatanju pasa. Na primer, konkretno u Kumanovu svake godine uhvatimo od 100 do 150 pasa lutalica. I mogu da vam kažem da ih svake godine sve više. Mogu da poručim građanima da su svi psi lutalice koje vide sa markicom u različitim bojama. Ove godine je bila bela boja, prethodno žuta ili plava, narandžasta, svi oni sterilisani, i mužjaci i ženke. To znači da oni ne mogu da se razmnožavaju, ne mogu da imaju potomstvo, ali su socijalizovani i testirani na socijalizaciju. To znači da nijedan pas koji je agresivan nije vraćan na ulicu sa markicom. Zato molim građane da ih ne napadaju. Ti psi nemaju nikakve teoretske šanse da nekoga napadnu, osim ako ne osete direktnu opasnost po sopstveni život. U suprotnom, oni nikada ne napadaju. Mi nismo protiv plaćanja poreza i ne bežimo od zakona, ali smo protiv retroaktivne, selektivne i nepravične primene zakona koji ide na štetu mnogih porodica, poručili su stanovnici Kumanova koji su radili u rizičnim područjima u Iraku i Afganistanu na drugom mirnom protestu koji je održan ispred zgrade Uprave javnih prihoda. Oni su nezadovoljni odlukom o retroaktivnom oporezivanju prihoda ostvarenih u inostranstvu od 2020. do 2025. godine. Najavili su podnošenje peticija i dopisa Narodnom pravobraniocu kao i međunarodnim ambasadama sa ciljem da problem dobije institucionalnu i međunarodnu vidljivost. Ovo je втор пат јавно излегуваме и укажуваме на ист проблем. Наместо подароци за новогодишни и божити празници, ние добивме даночни решенија. Со ретроактивен данок
Ovo je drugi put kako javno izlazimo i ukazujemo na taj isti problem. Umjesto poklona za novogodišnje i božićne praznike, mi smo dobili poreska rešenja. Sa retroaktivnim porezom koji izaziva ozbiljnu finansijsku nesigurnost, strah i razočaranje kod mnogih porodica. Institucije su u potpunosti upoznate sa našim slučajem, ali do dana današnjeg nemamo nijedan konkretan, pismeni ili pravno utemeljen odgovor. Dobili smo samo prazna obećanja, dok pritisak na građane i dalje traje. U međuvremenu i dalje pristižu poreska rešenja za 2020. godinu sa kratkim rokovima i kamatama, a prema najavama počet će da stižu i rešenja za 2021. pa sve do 2025. godine. To znači da se problem ovde ne rešava, već se nastavlja. Još jednom želimo jasno da kažemo, mi nismo protiv plaćanja poreza i ne bežimo od zakona, ali smo protiv retroaktivne, selektivne i nepravične primjene zakona koja nanosi štetu mnogim porodicama. Iako su građani dostavili dokaze o dugoročnom boravku van države, oni se ne uzimaju u obzir. Od njih se traži formalna odjava, iako to nije zakonski kriterijum. Institucije priznaju da nemaju potpune podatke o ulasku i izlasku iz države, naročito za 2020. godinu. Postavlja se suštinsko pitanje, kako građani da dokažu nešto što same institucije nisu evidentirale. Dodatno, od ljudi koji su radili u zonama vojnih sukoba, kao što su Irak, Afganistan, Afrika, traže se dokumenti koje objektivno ne mogu da obezbede, jer kompanije ne postoje ili ne funkcionišu, a dokumenta koja dobijamo o plaćenom porezu od naših firmi se odbijaju. Naše zarade nisu skrivene. One su unete u državu putem legalnih bankarskih transakcija. Radili smo u ekstremnim i opasnim uslovima sa ozbiljnim posljedicama po naše zdravlje, a danas smo tretirani kao da smo učinili nešto nezakonito. Zato smo ponovo ovde, mirno i jasno sa jasnim zahtevima, pravično i individualno utvrđivanje poreske rezidentnosti na osnovu faktičkog boravka dužeg od 180 dana van države i dostupnih dokaza, kao što su pasoš, pečati i potvrde poslodavaca. Priznavanje dokaza o radu i boravku bez uslovljavanja formalnom odjavom, revizija već donetih rešenja i privremena obustava prinudne naplate, usklađena i predvidiva praksa institucija, jasne smernice za budući poreski tretman građana angažovanih u međunarodnim misijama. Naša poruka danas je jasna, ne bežimo od poreza, faktički boravak je zakonski kriterijum. Problem nije samo 2020. godina. Problem se proširuje do 2025. Ako institucije i dalje ćute, nastavit ćemo sa većim protestima. Još više ćemo se ujediniti, a nije u pitanju samo Makedonija i nastavit ćemo ne samo u Kumanovu, već i u drugim gradovima. Ovo nije zakon, ovo je posljedica institucionalnog ćutanja. Tražimo konkretne odgovore, tražimo pravnu sigurnost, tražimo državu koja će stati iza svojih građana. Imamo deo ljudi koji su došli iz vojske, su ovde su. Sada koliko može, toliko iznose. Kada planiramo, zato skupljamo veću peticiju, da budemo brojniji i poslaćemo dopis američkoj ambasadi, poslaćemo dopis narodnom pravobraniocu, poslaćemo svuda gde to možemo. Zvanično do sada nismo otvorili nijedan sastanak. Očekujemo da nas zvanično pozovu, da pozovemo i vas, medije, da to potvrdite, da potvrdite taj sastanak zajedno sa nama. I tako, Kumanovo je bilo u prazničnim duhom. Badnjak je zapaljen, kalande i još odzvanjaju. Humanost i radost se dele na sve strane, a naše ulice i ljubav prema životinjama ne miruju ni u zimskim danima. Do sljedećeg susreta budite srećni, brižni i uključeni u sve boje svog rada.